ni Tembe Live rero uyu munsi twatembereye Ikaze ni Kaze. Ndagira ngo mwese muharebeye ni Ikaze ni Kaze. Ikaze ni Kaze. Murebe uko byifasha kabisa, akazi karakorwa hirya no hino. Abanyarwanda mu gushaka amafaranga ni abambere. Ndagira ngo muri kubibona ahantu hose. Izo ni imodoka zipakurukamo ibicuruzwa by'abicuruzwa byose tubona, ibirya mu ntara byose ni hano Ikaze ni Kaze bibera. Muri kubibona rero ni imbere y'isoko rya Matewusi. Ndagira ngo muri kubibona. Ni imodoka barayisunika, murabibona neza cyane. Abakarani ba hano mu mujyi bo nta santima, ni imodoka barayiterura bakanayisunika. Murebe rero ko babyifashe muri Ikaze ni Kaze. Ikaze ni Kaze. Arayisunitse mwese murabibona neza. Zatembera live. Abakarani bo murababona ko bari mu kazi neza cyane hirya no hino. Iyi ni udutemberane tuba twahabatereye hirya no hino kabisa. Murabibona ko abakarani baba bari mu kazi kose bakura imodoka izo arizo zose biteguye kuzigura. Murabibona hirya no hino amafaranga arashakishwa. Rero murebe bantu mwicaye mwese temberana natwe live kabisa hano. Nabona ko akazi gakorwa aho abafite imodoka mu mujyi wa Kigali bamaze kuvuga ko parking ari ikibazo mu mujyi wa Kigali gikomeye cyane. Murabibona aho ku isaha babishyuza amafaranga angana n'amafaranga inote ibihumbi 3. Rero dukomeje gutembera live hano nk'uko mubibona. Murabona tugeze munsi ya La Galette. Dukomeje kubatembereza. Murabona rero tuba twabagereye hirya no hino.